Andy Vermoot, bedankt voor de ontvang en bedankt voor jouw tijd voor deze reportage. Ik weet niet, eerlijk gezegd, wat moet ik vragen, want ik vind zelf een beetje jammer. Maar ik zou eerst vragen, wat is gebeurd? Waarom wou je naar Koerdistan van Irak gaan? Ja, wij رێکخراوە ما ڕێکخراوەکی مافی مرۆڤانە ڕێکخراوەمە ناوێژی ئالیانس ئینتەرنەشناڵە ئایدیال کو هاتیە قبولکردن و ناسکردن جی ji لای نەتەوەنیەک بۆیی ڕێکخراوەکی مافی مرۆڤانە bi parastina mafê mirovan û azadiya û heviyê pêk hatiye em wek kesatî vê rêxiravê dişopîn û birêve dibin. Me dixwast seredana Bakurê Kurdistanê bikin û rewşê ji nêzik bibînin û birdomanên ku li vêrê li jilayê dewleta Tirk ve jilayê dewleta Erdogan ve askerê Erdogan ve herêm tê birdoman dikirin. Me dixwast em seredana vê herêmê bikin û rewşê ji nêzik ve bibînin. Em li Almanya birêk ketin li Düsseldorf beref Erbilê kontrolekî şidyayê hebû. Li vê derê jî demam geştin Erbilê jî li vê derê wek polîsên wê derê jî hemû tiştê me bi rastî jî gelek bi dijwarî kontrol dikirin, çantayên me temaşa dikirin, kontrol dikirin, bizanin aya çi bi me re ye, çi bi me ranîne, çi digel me ye, çima em hatîne vêrê, armanca me çi ye. Kontrol gelekî şidyayê bû. Lê bi her hal çend em gelek vemayîn piştî ku em ji kontrolê derbas bûn, vîzeyê me hatin kontrol kirin û her tiştê me hat kontrol kirin. Ezîz hevalê min ew jî hat çekkirin, kontrol kirin, em derketin. Me dixwast ku em derbiçin, helbet em firokexanê derketin. Paşê me dî bihîst polîsekî gazî me kir, gotî ka ji kerema xwe werin ez dikarim mêze pilêta we bikim. Dixwazim temaşa pilêta we bikim. Me jî pilêta xwe davê ya rastî, pilêta firokê ya teyarê tikêt. Min ya xwe davê hema yekser ji min stand û kire berîka xwe ya çepê da, zincîra berîka xwe girê da. Bi vê şêwazê careka dî em li derve firokexanê înane jor ve. Eger we nekiriba ji xwe me teksî girtiba û em ê çûbin. Em dîsan vegerandine firokexanê. Yanî kêm ba em li firokexanê derbiçîn û biçîn beref bajarê Erbilê biçîn. Ev bû ku polîs em carek din înane jor û em kontrol kirin. Tikêta me jî ji me standin û nehêşt em derbiçin. Me her çi kir çi nekir nehêşt em biçin. Hevalê min ezîz birin jorekê, ezîz ji min re got her tiştê ew dibêjin bi guhdariya wan bike. Yanî ferman ji wan e, ew çi dibêjin guhdarî bike. Ez jî mecbûr bûm, çare nebûm jî guhdarî wan kir. Got ku çima hûn hatine vêrê mesela armanca we çi ye, yanî me ji rastî got ji ber ku ezîz ji min re got her tiştekî ji te dipirsin rastiyê bêje. Me jî got em hatine seredana Kurdistanê bikin, seredana Erbilê bikin wek rêxiravekî mafê mirovan, wek NGO rêxirava Alliance International em hatine rewşa Kurdistanê ji nêzik bibînin. Ev bûyerên ku li Herêma Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê diqewimin ji nêzik bibînin û bi belge biselmênin, her tiştekê bi belge. Armanca me ev ye, ji vê zêdetir me hiç tiştekê dî nîne yanî. Bi rastî jî armanc bes ev ye, hiç tiştekê dî me nîne û ev tiştê me gotî jî hemû rastî ye. Ji rastî zêdetir tiştekê dî me negotiye.
ما دخواستم بچن جه بویره او جه کو بردمان لتینا گرن او جه کو دولت ترک او در بردمان دیگه و بلشکر و بفروکه و نه تنها جهن کو بجنین عسکری نه بردمان دیگن حتی جهن کمپین پنابنا جی بردمان دیگه یعنی هرشنگله که دجوار بکتین لوی هرمه آرمان جمعه جوی سردانه او مد خواستم بچنوه داره و همه تشتکه جنی و ببینین و به بلگه بسلمینین بلگه هم به دست خبیخین یو وک رپورتاج بنویسین و جبوی نتوین یک بوی و د پارلمان دال هر داره بکاری بین و یکی بسلمینین که افیرش جلای دولت داگیرکر ترکی و تینا انجام دان جلای دولت اردوغان و تینا انجام دان لیم خوابن پلیسین حرم ری ندان ام درباز بن و به رنگی ام بگراندن لوی در عزیز جبرن و ده که جدا چند پرسیار جیگرن براسی جلای چند کس اکاوه جلای چند پلیس اکاوه وقت بیشین چاپه کفتنک گل هات انجام دان چند پرسیار لیگرن و چند پرسیار جمجی کرن یعنی ها پرسیار ما کرین همو ما جبو راستی جبوتی ما گو کو ام سر به هیچ حزبه کی ونینین ام جبو هیچ حزبه کی نهاتنا بره ام نهاتنا جی کو بخرابیا هیچ حزبه کی باغون یان جی باشیا حزبه کی باغون ام هاتنا روشا هرمه روشا باکور کردستان جنزیک ببینین و وان بویرا بنزیک ببینین و همیه بکن راپورت و بدن جهن بلند مخابن ام جلای پولیسان و هاتن وگراندن ری ندانمه که ام داخل بن او یک بویره که راسته جی بویره که گلکی نخواش بو و جمعه گو که اف بریار جی پولیسین فروکه خانه جمعه گو که اف بریار نه دفمه هاتیه نه الجمعه هاتیه بریارا وزارت وزیر نافخواه اف بریار دایه یعنی گوت ناوه و ده لیسته دایه لیسته راش دا هون نکارن سردان حرمه بکن هون نکارن فروکه خانه در بچن جبوه نینه ناوه و ده لیسته راش دایه یعنی بومجی جه گمان و شک گمان بر راستشی یعنی چما ناوه مد ناوه لیسته راش دا بی یعنی براستشی فهم نکر لی من کاری بود شتکی کنج بر کو فرمان به دست وان دا بود یعنی او پلیسی و درجه چنجاره که گفت کو فرمان به دست منی نه فرمان لسریه ام نکارن ری بدن هر چند یعنی چه دبی وان خواست با رجی بدن گوام مثلا خازن جری بدن و هم بچن لی بله ام نکارن جبر کو اف فرمانا سریه جو وزارت یاتیه جو وزیر ناقا فرمان آتیه کو و وگرینن و ناوه و دلیستا رش دایه اف بویر جی بویره کی راستی یعنی وک مرو بجید درمانه کی جهری و خواه وسا تحل بوجی بومه یعنی براستی جی ام چوبون کو روشا حرم روشا کردستان روشا گل کرد جنزیک ببینین و ایش و آزارمان ببینین و بگهینن جهان دنگی وان بگهینن جهان بجوه آرمانجا که ترما زیادر نبود یعنی براستی هیچ مرا کمایادی نبود جبه زیادر جبوه امش چوبون وداره ام چوبون حرمه لما خوابن رنا داما یعنی بویر گلک بویره که نخواش بی جبوما براستی گلک که نخواش بی و ام وگراندم بله ام وگراندم پشتی کو بوما بزیترین دم یعنی از اول من عزیز یکم کس بون رخراو ما یکم کس بو یکم رخراو بو کو وگراندن بزیترین دم ام وگراندن تکیت جبوما کریم آدم قطر و لقطر ام هاتن بو بروکسله اف بویر هر وقت ما بویره که گله که نخواش بو و السربه بویره جی راستی جی ام وک رخراو ما ام بدنگ نابن ام وی بویره بلاف بکن و لسر وی بویره جی
وەک شکاتێکی بکەن مەدایە جهێ بلند ژی ڕاستی me ev bûyer medaya parlemana medaya çend rêxirawa got me çend kesekên dîplomatîk û siyasî û parlamentera dîvçûnekî cidî heye li ser vê bûyerê ka çima rê neda me em wek rêxirawekî naskirî ji layê Neteweyî bûyî rê neda me em rêxirawa me daxilê herêmê bibe yanî biçî cihê bûyeran ji nêzik bibînî û li ser van bûyera raportan çêbike belgeyan çêbike me yani em dest ji vê bernadin heta em bizanin binkanê aya bû çi çima ev bûyer qewmiye çima rê neda me em daxilê Kurdistanê bê ji ber ku em bi salan e ji bo Kurdan û ji bo gelê Kurd li ser piyan e em xebatê dikin têkoşanê dikin ji bo gelê Kurd ji bo her çar parçeyên Kurdistanê ji bo Kurdên Iraqê, Îranê, Tirkiye, Sûriye bê cudayî wek hevî em harîkariya wan dikin yani bi rastî jî em êş û azarên wan digehînin xelkê biyanî em her tiştekî ku ji dest nabêt em bi wan dikin em texsîrî nakin ji bo me hemû jî yek e û çi ferq û cuda jî di navbera wan danîne belê mixabin ev tiştek ku ji layê herêmê veçî bû desthelata wê herêmê desthelata Kurdî tiştekî gelekî ne baş bî ez vê dibêjim bi rastî ev jî ji bo herêmê û ji bo hikûmeta herêmê be karekî gelekî ne baş yani ew jî dibibe nuqteyekî xirab li ser vê herêmê û nuqteyekî ne baş ji bo wê herêmê yani rastî tiştek ne baş bû gelek tiştekî xirab bû. Sorry, ik ga je onderbreken, want ik heb ook met een parlementslid van Irak contact genomen. Ja. En ik heb duidelijk gevraagd of binnenlandsministerie heeft recht of is dat zijn taak om jou in zwarte lijst te zetten. Hij zei duidelijk, binnenlandsministerie voor iemand die van buiten Irak komt, die geen Irakse nationaliteit heeft, heeft geen recht en hij mag niet en het is niet zijn taak. Maar wel buitenlandsminister Fuat Hussein, die lid is van Democratische Partij van Kurdistan zelf en dat hij zelf... Ev yek bûyerekî rastî jî bûyerekî gelekî nexweş bû we ji me re got ku ev biryar jî polîsên firokexaneyê ji me re got ku ev biryar ne defme hatiye ne li cem me hatiye biryara wezaretê ye wezîrî navxwe ev biryar daye yani got navê we di lîstê daye lîsteraj de hûn nikarin seredana herêmê bikin hûn nikarin firokexanê derbiçin ji bo we nîne navê we di lîsteraj daye yani bo me jî cihê guman û şekê gumanê bû rastî jî yani çima navê me nava lîsteraj da bû yani bi rastî jî Koerden in Turkije, wij komen op voor de Koerden in Iran en Koerden in Irak. Maar wat was het probleem? Jullie hebben als organisatie vroeger alleen tegen Erdogan gedemonstreerd. Maar ik ga zeggen van... jullie hebben altijd jullie hebben niet natuurlijk subjectief kant van de Koerden gekozen, maar jullie hebben altijd gezegd dat Erdogan gevaarlijk is voor hele maatschappij, ook voor de Turken en ook voor de Koerden. En jullie hebben niks gedaan tegen de Koerden. Waarom KRG gaat jullie tegenhouden? Pisyar dikin em jî vê yekî dipersin çima ji bo çi em dizanin 2013 girêbestekî di navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê da KRG û dewleta Tirkiye da hatiye imzakirin girêbestekî ku dibêjîne girêbesta enerjî ya naftê ye helbet girêbesteka naftê ye bi milyaran dolar ev girêbesta hatiye imzakirin di navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û rejîma Tirkiye da rejîma Erdogan ev jî cihê gumanê ye rastî jî yani ev çanda bû me jî gumanê peyda diket ku bêjin destek li pişt vê bûyerê hebûye li vê re xuya dike ku
نخواز حکمت هرم نخواز که پرزگیرک نابرا وانو دولت و ترکیه دا چه به چه به جبر و یکی به و ام باورن جی تشتکی واسای هیا و مخابن جی که هم دی بیجن جبر کود دولت ترک دولت که هر دجمنی هر مزنی کردان مذهبی که دولت ترکیه تمام بوده دولت که پلیسی حتی که محکمه کتنه دست پلیس دا یعنی براستش باید دولت که پلیسی کسی اپوزیسیون گشت زندان دانه مثلا او دبیجی کسی که دگل من نبه دشمنه منه یا مینا که کسی وک سر به گلنجی دبیجی دشمنه منه کردن یت اپوزیسیون دبیجن دشمنه منه yani براستی هر کسی دیگل وان نبه و دیگل گرگین وان نجات پرست نبه دی بیشن او دشمنه ما و دولت و حکمت حرم کردستان اف گیره بسته دیگل وان چه کریه براستیشی او چه شک گمانه یعنی او خیانه گله کی مزنه براستیشی او کارسات نه تشکی یعنی تشکی ساده نه تشکی نرمال نه Ik denk 3 dagen voordat jullie vertrokken waren naar Koerdistan, eerste minister van Koerdische regio was in België. Ja. En er zijn wel veel klachten tegen hem, tegen meneer Masroor Barzani, omdat ja, er zijn wel veel journalisten, activisten die als terrorist beschouwd worden en zij zitten wel in de gevangenis. En die journalisten hebben 2 jaar geleden wel gereageerd tegen Turkije die wou naar binnen Koerdische regio komen. Net zoals nu dat zij veel bomen snijden en bomen worden verkocht. Zij sturen volle camionen met bomen van Koerdische regio naar Turkije. En de reactie van de Turkse ambassadeur van Arbeid, we hebben deze grondgebied gekocht. We hebben betaald voor. We hebben recht op. Wat denkt u alles en activist, alles en Belgische burger zelf. Waarom zou Belgische regering zulke mensen ontvangen en dat was wel geheim. Ik vind wel niet eerlijk dat Belgische regering gaat iemand van buiten ontvangen zonder dat ze op voorhand zeggen aan de journalisten, kijk, we hebben een bezoek. Kijk, iemand gaat komen. Jullie mogen komen, vragen stellen. En als iemand naar daar gaat, wordt het ook opgepakt. Wat denkt u? Wel, enerzijds hebben ze natuurlijk de rode loper uitgehaald voor Barzani. Mirzut is zijn naam, hè? Masroor Barzani. Masroor Barzani, ja. Masroor Barzani, dus dat is de premier van... dat is premier van Koerdistan. Ja, Koerdistan, ja. بله ما دید که برز مسرور بازانی سروگزیرین هرم از بارم بله سروگزیرین هرم مسرور بازانی بگرمه پیشوازی لاته کردن هرم وینویشی دیدن وینوی دیگل وزیر یان بون و برز الکساندر دکرو هل بعد محفیر سرجی بدانا بیم مدی که محفیر سرجی بدانا بیم و به گرمی پیشوازی لاته کردن فتوینوی دیدن وینوان ما دیدن و از بارم جه پارلمان جی و جلای پارلمان جی پیشوازی لاته کردن و براستی جه اویکه جه شکو گمانه جبر که دیار دیگه که هر وقت تشتک چی نبیه براستی یعنی مروف دیگه ویتا گمانه دا هم دزانم که لوی لجیر حکمت آوی و هر ماوان ما فهمرو و بمپید کن اونها جی لوی داره و صابی گرمی پیشوازی آوید کن براستی جه گمانه مروف دیگه و شک و گمانه دا نه تنه لوی ما فهمرو و بمپید به و مافتین بمپید کرن
لڤێرژی ینی لەڤێری وڵاتێکی دموکراسیان دژین ڤێرەژی هەر تشت وسا بوویان مێزە بکە فێسبووکی me hatine qifilkirin qepatkirin mafê mirovan jî ragihandiye ku Facebookê nîzkî 200 kesên çalakvanên mafê mirova Facebookan ji layê kompanya Facebookê ve hatiye reşkirin jêbirin ev jî tiştekî yanî غêr demokrasiye bi rastî jî tiştekî neyê cihê xwedaya û Facebook ketiye dava ku bêjin ya kesên nebaş ji ber ku ew jî kiryarê nebaş dikin. Facebookê me çendên cara hatiye jêbirin û filmên yanî yên xirab danane ser ku ev bêjinê filmên rûd yek pîs danine ser Facebookên me ku belê gelo nîşa bidin bêjin ev Facebookên me ne. Ev kiryar û ev bûyere jî bi rastî bûyerên yanî ne cihê rizamandiya hiç kesekê ne û dijî mafê mirovan e bi rastî.